Wega Phineas bonde botukethia tukimureko tukuru arekire mubango yo waro siasa twita na mbere mpatho cia kisiasa atiatika gavana wa Meru KAWIRA Mwangaza na munini wa wento ethinkia no sitite na mbere kuciria maoni kire atongeria na kari bamwe bakioneka kuwata mbaru mama na bangi BAMWE nontu bompathoi thiati gavana KAWIRA ndibonekete omuyika BUNENE urena rurutere rungero kuinyira no mwanka mamebeletine kiu kenda Meru yeta na mbere boya mutugwikare aina ripoti Ndoa ciĩgiĩ ngavana wa Meru KAWIRA Mwangaza na munini wa MUTUMA ethinkia no kaciĩtĩte na mbere kũmata ũtukũ ĩrakia. Ndoa iria ciĩthirĩte gĩkũnjĩra mauge NKURANI kuma kĩrĩa gwati mbaru ba ngavana na kinya gwati mbaru ba munini wawe ũjũ nĩ Kimburugu MCA gatene wa Nkwene agĩcokia mĩgambo ya ndinji MUTUMA ya kũgobisia wene raunĩro into byawe bia kamatoku obiti twokara na mbungoro rubungoro rumwe rukara na deputy na rungi rwakara obitine kire antu bara bathambagia nuntu de muntu uria bakaranagia we kana personal assistant twothambagia obiti muthambi ario na mubangi obiti wa document ario oretaga kwa untu ithinki amenya na ara atwire obiti ere atwire governor kenda ikwa ere araikirwe annex amenye toko obiti ebunjagwa keruora kwa mbungoro nega change into nuntu thirikari ne akarana mbungoro indaigerwa kiuga ko obiti kanini ntije athago kwenda obiti ekurira mubira ketho kunenkera obiti ira ngavana atwire rongororia okwamberi ku kanini ko kwenda kwe obiti ngana atia ko kwenda gwikirwa gitanda na wikirwa table room na sitting room yageni ndiando akwera nto ithinkia tiga gukaroke misirinda Meru wareri obiti okauga maendeleo te yathithitwe egembe okamberia kuga te konenkerwa mbecha cia gwita michemanio okamberia kuga no tunyi staff twecho ibweko bwaku tukareria tukaga iboreko kingi kireniki na kinya mwathikirira wa gavana Gideon Kimathi bali ugando aijire kuojura ni ndukure ne kundi biere kimwe kirayo kadia thirikari ya gavana Mwangaza na kingi kenda kuingata gavana Mwangaza gitene mono bategete siasa ne cia mwaka jwa 2027 daiji uroneka wetenia na MCA baba kurwana gavana wetu KAWIRA Mwangaza ibo gwetania abo bwe bokiugo atekio gavana athithitie so timu ijere mono timu ire kwenda kuyukia power 2027 nio kuringa gituma nio rimuri kone kenda bona kethira bomba kumba gavana KAWIRA Mwangaza nontu barategere bona no bamurekeria aritangu gimashinani kuringana na ruro rure naru kuringana na timu wakerea created na administration yawe timu wakera created na MCS timu wakera created na national government na ndi mono atongeria bara bukuwa bwiringa tuma ibuko bamenya bagatega bakona timu wako uyerekerwa ngugeri tome anke 5 batimumba kiriro terero regani na gavana Mwangaza ni bogite boba kathithia maandamano ni untu bora Meru ikinyite na ndi ontu kwera umanindwa na ruru terero gwati mbaru thirikari je bali uga boba tetekeria maandamano buru mwanka gavana aume obisine monka president aiguare na au ati ikuthukire Meru nontu guteu kumbikana gutwika muntu muno kenyangia mugongo junde uti muntu akangania utwagaitanwe ngugi ibae wond ora twaregere maandamano ya azimio na itu utega tukona no joba no maandamano yu baretete na njira ya withu nontu nyoga plot antu bado utega antu bado bobanga maandamano no antu ba azimio bako yabanga Meru uraba komba kuangaratania and I want to tell them very very clearly tukomacho tutetekeria property thukwa tutetekeria antu bare betu balingithwa gituma kiotheri kira tukwenda thai ni watu washikane pamoja nikenda tuitira mu Meru ngugi Lawrence Mutwiri kinyawe mwathikirira wa gavana Mwangaza na urite thirikari ya Kenya Kwanza mono mutongiri wa mugongo Dr. William Ruto kuimenyanira na mubunge wa Tigania East Mpuru wa Buri uria kuga agenda ciawe cirekire murengo jwa azimio ra umoja kwendo bwira bokira kwip bokemenya mpuru twaburi aike azimio eyana kweyana iruare barao kampenera na Meru ibaraba azimio ari yakero yana gavana ora tugumeana supporta
Kenya Kwanza rungu rwa Ruto ake agiro yana gavana Kawira uro support Ruto agiro yana gavana na upusha agenda cia munya urabo kumeabu ingwa piwale ne candidate wa Azimio ndene Meru County so mporote meago ya wepushi agenda cia Azimio ndene Meru County wichiethia ogero yana gavana Kawira poro aete weronde mbere onere kana kakaye kara ketawa munya kaomba gukirira arainya kiroto kiako athiria poro arona kiroto kia kiraito kiomba gukirira arainya kiroto kira athiria na imporo arona kiroto kia gavana Kawira kia ukirira Meru itethuke na kiona kurwa kio Julius Mbijiwe mukariri gitwa kiama kia nobe wa Meru ariuga thirikari ya Meru atongeria bandu angi mwanya barikara bagichenchagua utongeria bora bakuga bwanga bwana Mwangaza buteagiri bakiuga kenda Meru eje karungi kotongeria na nkumere twire kiabata Bruno Mwankanga bana Mwangaza umegitene kiwa karirite kianga bana Mwankana aru thirikari ya county positions inkurukie commission the acting positions kutweba kumba kuwatania na ngavana egita riraja still inyago keja deputy ngavana onge watwika bathukania uju uakumwira gwatwika kauma inyonge akeja ate mubunjiri yake nyombora arabunjire gwita document ya kakura murango the only solution yomba gutethia Meru ni article 1 ekatiba yugete powers chionde cia katiba na cio ritingugi cirekere anto na number 2 kin democratically elected leaders kwa unande powers cia wananchi no cio ciomba kwania ngavana wa Meru na kira kiomba otethia ngavana kumba gutethia Meru County no ngavana kwana Mudiene Bruni Kimburugo na ugete ndwa iji chiraja Meru ikagererwa mithikari nturero no kaba gwatithania aliuga mithika na atege ngugira kuritira Mumiru na gwatane na ngavana kenda bakareta mirandi bare amwe tigana mithukari nture ugwe wikara ukiuga no tuma mithika ketha ugwe thairo erwe gite kia deputy governor mithika ataije mithika ikura romba acha kura ciawe na ugwo ta mu support na ruo kurwa okwamberia kurwa otunya Kawira Mwangaza gite na nyuma Kawira akira governor Mwanka na ru ataria nagwe ino gwita mithika rentore ndianda kwira mithika rentore uma ndwene support governor wetu Kawira Mwangaza na baba bange bakorwa na thirikari tiganabo kiripotera ndeto cia Weru ria kwa ritwa ni Mutungi Kare.